This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance. Karon, this is tutorial Bisaya version and GTA San Andreas on PC. Mauli na akong channel guys. Gets pa ako channel. 5 subscribers. Okay ra. First thing, unsay mong unang buhaton para ma-install ang Cleo and cheat codes sa GTA San Andreas. First thing, search ka kaning link ako ra ni hatag sa akong description box. Mao dyan mo nang buhaton kaning GTA San Andreas cheat by PC Gamer. Download mo lang ni mo ni. Once nga mahuman nag-download, adto ka sa imong computer, then documents, pangitaon to nimong download, then kani kita kaning GTA San Andreas, kaning na yung mga libro, i-right click na nimo, extract files na mo gawas. Okay lang. Karon tudloan na mo sa password PCGH space GTESCHEATS, then okay. Yan na yung magawas folder sa GTA San Andreas PC by cheat by PC Gamer. Click na nimo na, click yapon na yung mga folder na mabasa nimo. Cleo setup, then cheat menu. So ari taon na sa Cleo setup na yung magawas kani. Click na nimo, enter, then click yes. Yeah, okay, then next. Yeah, browse ka sa imong GTE kung asa to naman nabutang. Lag. GTE San Andreas. Okay, yeah, next. Na wala na siya. Next gawon ka. Yeah, install. Then next. Na makita na nimong duha ka buok nga na-check, i-uncheck na, finish, then back. Makita ang cheat menu, makita na mong cheat menu kani cheat.cs, cheat.fxt, kaning readme, mga sample na siya o sa instructions. Then next, ato sa imong GTA file directory, itaon na nimo. So karon nakita ninyo na Cleo oning directory sa GTA ha, para maklaro. GTA, okay, click nimong folder nga Cleo, then na naman ko kita kaning cheat.cs, i-copy nimo, i-paste nimo dire sa Cleo folder. Then kaning ubos nga cheat.fxt, i-click nimo, copy, and i-paste nimo sa Cleo text. So mana siya dire. Then let's start.
like bees. Langay man. Loading computer. Here we go again. GTA San Andreas. Start game. Sige lang, new game dah. Grand Theft Auto San Andreas. Here we go. What's up, dude? So, updated naman akong GTA. Bawa na akong bike. Naka-mode na akong bike. Yan, saan ba gawas sa Cleo setup or cheat menu? Ito kasi mong keyboard, press ang click, press ang control C. So magawas ng cheats, makita ang mo ng weapon, weather, blah blah blah. Nya sampulan na mo sa akong mode. Spawn vehicles, bikes, set to sa kadindot akong Inmax. Oh ha, kita mo na, naka-mode na siya. Doayan naman sa next video no. Please lang og like, share and subscribe. Nako ay nang pasalamat no.